Dobar dan. Poštovanje, Mato ovdje i dobrodošli u novu epizodu Last Man Standing, tralalala. 600-900, naravno, 900 mu uzeli. Danas ne znam, imam osjećaj kao da sam našpanani radi nečega, pojma nemam, ubrzani, ali nema veze, to znači da mi bude mozak brže radil i da budem brže našel opasnosti, prepoznal takve stvari, meljem gluposti, jel da, koji uvijek nema niš pametnog od mene. Bogata kuća, vrlo bogata kuća. Bogata kuća siromašne obitelji. Kaj imamo dalje? Di sam? Idemo tam. Trebam najti nekakve attachmente. Neremo ovak igrati. Prošli meč, pretprošli meč, preodlična stvar. CMAG na AK-125, ja mislim da je CMAG, ACOG, kompenzator je bil u pitanju i long range grip. Range grip, tak nekak, nije bitno. Ali uglavnom vrhunska stvar, precizno 3 pizde materine. 3 kila s prve, ali da, sranja se dešavaju i tak to, ne, pa smo malo nadrapali. Uglavnom, nevertheless. Ko da sam znal, ovo je tu sve spražnjeno. Ne hubam beknuti. Da, pokupljeno je sve kaj se god stiglo pokupiti. Čujem ja nekoga. Kaj najveća fora, čujem ja nekoga. Supresor može. Puškica mi tak lijepo izgleda. Moram screenshotati. Na veze. Dalje tam. Pobrati još kaj se da, painkillere, bez kojih sam by the way u prošlome meču ili predprošlome ostal, a tak me dobro išlo. Još sam da najdem extended mag. Nekakav malo normalniji slatki skup, Isuse Bože, imamo više painkillera nego kaj municije imao. Better safe than sorry, ne? Koga da je tu bil, nema ga, doviđenja. Recimo sad bi mi na još čak na ovu pušku, znači Thor ili Scar L zapravo koji je. Najbolje bi sad došlo medium range scope. Medium range scope. Još kakav grip. I to bi onda bilo super snajpersko oružje. Onak, mislim ne bi čak snajpersko bilo, nego dobro bi bilo zagađati na daljinu. Samo nam da on sad preživeo čim više toga, jer u planu mi je snimiti samo jedan meč. Samo jedan meč. Tako da se nadam da bude taj jedan koji planiram snimiti čim dulje. Tu je neko bio. Sve je prazno, ali ja ću painkillere pokupiti čist zato jer mogu. Idemo ovak, u ovom meču budemo borili svjetski rekord. Svjetski rekord
Svjetski rekord u... u imanju painkillera. Ne, ne! Extended magazine može rifle suppressor sim, holographic scope tu gore, extended magazine ovdje, distance grip tu. Ovo je tak lepo. Običan magazin sim, scope sim. Idemo dalje, 55 painkillera imam. Ok, malo ću si leći. Poruka na mobitel došla. Dobro, ja se ispričavam na ovome, bitna poruka je bila. Makar nema veze, idemo mi dalje. To je to. Kill imamo 45 ljudi još ostalo. Sredina bude moguće ovo tu područje. Tako da bi ja trebao zapravo ići tam nekam i tam se skriti i sva sreća pa sam našao taj extended magazine na tom liku jer dobro dojde. Taj Scar L zapravo je nije baš neka puška kaj se tiče damage-a, ali, sve ima svoje ali. Zato kad se input napuni s metkima, fulj je precizna i mirna. Bar naravno ako ju znate koristiti. Nećem baš zvukove proizvoditi, jer se onaj majmun izdal, jer sam ga čul da dolazi. Ali ono gore šator, tam bi moglo pričekati da se bar malo barijera primakne. Jebem ti vtiče na sve strane. Imam tu doma ba imam problema s vranama i ve mi još vi tu pod vuho cvilite. Supply drop negdje u sredini. Nije, čak je van. Ja tu mogu preživjeti 2-3 navrata kruga. Municiju pokupljam koju da nemam, a imam je na izvoz. Isto kak i painkillere. 58 painkillera. Ajmo ljudi moji, idemo oboriti svjetski rekord. Idemo oboriti ovaj svjetski rekord u količini painkillera koje mogu imati sa Sonketo. 20 puta 20 accuracy magazin. Headshot. Kako je dobro imati kvalitetne slušalice. Kvalitetne slušalice i nikakav zvuk ne bre promaknuti. Ej kog. Nemam rađe na ovome zdržalo ovaj. Ne je to glavno oružje za baratanje. Dobro, healthy nek se sam regenerataju. Ja bi mogao ići tu u ovu kuću.
Da, ovo bi moglo biti vrlo interesantan meč. Samo neka dođe. Skrijem se u onu kuću i tam bom čekal. 2 kila imam, ja zadovoljan. I to je jedan build. Ili su oba dva bili sa headshotom? Ja mislim da je samo jedan bil sa headshotom, ali na vezi, dobar headshot je bil. Uglavnom, tam se bom skril. Nisam fan skrivanja, nisam fan kampanja i takvih stvari. Ali... hoćem staviti najbolje od najboljih da se bore sa mnom na kraju. To neka mene zabrinjava. Ovo je interesantna puška. Očito ima visoki damage. Ali je na burst fire modu. Sad ne znam da li ona možda ima i full auto. Ne. Previše otvora, idem ja rađe u kuću. Nadam se da nije zazidana. Ali koliko vidim je ispražnjena. Evo povrati, kaj, koga jebe. O. Malo stavili bomo ove granate tu. Da, nek tako ostane. Medkit mi je bitan. Krug se već dosta smanjil. Malo jesam nervozan. Ok. Sprint of Fate. Mogu bi se ti tamo uz ogradu do grma skriti. Pokušavam raspoznat da li je neko neke lootal ili ne. Na veze. Totalna sredina bi trebala biti tu. Nećem biti na otvorenome. Zidić i grm. Može. Tak. Čekaj, alt je free look. Ok, u grmu sam koliko moram biti. Ok. Čekamo. 14 igrača ostalo. Ovo bude možda rekord na mojem trenutnom YouTube kanalu, ali... na veze. Krug se smanjuje. Krug se smanjuje, ja se nadam da me niko ovdje ne bu vidio. Najrađe bi tu iza pobegal. Tu iza ovog zida. Ok. 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 Pretty close. Deset igrača ostalo. Srce mi lupa. Srce mi lupa gorše
nego ne znam kaj. Shit. Mislim da nije ovo dobra lokacija. Grmu sam kobu me videl. Znam, Legacy bom. Malo bolje. To ne bude očekivano. Okej. Neko bu tu gore 100%. Tu gore bu 100% neko kampal. Ok, trenutno je faza kad se svi skrivamo. 9 igrača je ostalo, svi se skrivaju. I sad kogod je htjel je imao priliku šprintati ovih 5 sekundi kad je bilo ovaj zvuk pomicanja barijera. Ajmo. Znači, moguće lokacije skrivanja tu, doslovno v uglovi. Tu unutra, iza kontejnera. Pet nas je ostalo. 4 nas je ostalo. Sam unutar. Crap. Imam još minutu da pobegnem unutra. Čekam da ovaj uđe. Tu je negdje i čekam da uđe unutra. Znam da si tu negdje, majku ti jebem. Ok, ja bi se sad morao pomaknuti malo. Ne! Jebem li ti! Treće mjesto. Ha! Interesantno. 81 igrača. Nije loš. Stvarno, nije loš. Nije loše. Mogao sam još malo zdurati. Mogao sam još malo preživjeti. Morao sam se pomaknuti, ali... Ali to je dobro. Treće mjesto. Odlično. Napredak. Puno veći napredak. Da vidimo kaj smo dobili. Daj, opni se, no. Medical, not interested. Ali ne znam zake, imao sam te neki glupi prokleti feeling da bi mi moglo dojeti iz leđa. Treba sam jednostavno početi šprintati. I odšprintati nekam u zaklon. I to je to. Nike, ljudi, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Vidimo se sljedeći put. Aj bok.